Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, parjala mereka mengucapkan puji rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Madung mengalain nikmat nasatak wadak tiga tude kubarkum apalagi nama kesolfa. Antara lain nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Masih dapat kita berkumpul dan marluun. Burnin nyarion dibatkar bolak para datunan. Betul. Di alaman di desa Sibur Dolok Namarat Suworo. Salawat beriring salam kita hadiah turuh kunjungan terhadap besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ngata harapan sahabat mulai sini bangan saudaraon susah bahas amin 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 ya rabbal alamin. Serta bisa puluh baht hormat nabi. Sudena barisan kumsolkot na dapat hadir di Burning Marion agar dirut tu barisat kahang apalagi pareban lebih-lebih itu barisan anak turunan lahu parsangapi tu barisan moranan dohot na upalo di upa surung kehormatan atau bang nasalakot silet kudur dohot poda alena to bang nami andai kata adong menasala dot nasi di pangalusiatku di hatani suca bolan suni di anak buruna ang welek parjolo do mama hati itu pilih karan parjolo amang do mahat itu dengan abad lek kucuba jolot kuduru si batang di suaton na tubuan lata lek kucuba jolot kualu si di hatani suca sidokot kata sumuni di anak buruna jelas takas udah membagi carito sangapion barita dari baritaon muyu tuhami betul-betul mood pertama sekali duluan na menjadi laburan muyu sangapion taraja sangapion tuamat tanah tobang bahwa sana negot adong merupakan negot dokonon sangapion negot caritot konon muyu tuhami lek namar dasar konmon di haroron ikut tasen alaman mot tuluat sibers dolokon tuluat terudangon ate jelas takas dui mudahatan inai pabanjar ni ibana naman dari calon baberetta na borut tado opun udah nama pakas ay manatok wampang iboto mudahatan ni calon baberean tuburu namin ni kumajola sangat tuburu ni abak sultan betul jelas takas dia muda cari to ni ibana o si bulang-bulang tano ni luat terudang o si boru tulang radio dongat mato betul ro on rupa na menjadi alus salak ni batak to rumada abang rebeng-rebeng di parbatang na ni iban madak udul do anaknya nambo alak baber hidamang do nengang tertinggal boto ali abang dake niat si pagabok kon bulu sabatolak atami da bakta pala do kaya kota pambinoto ni nato dia tungorohaku udah nama nganu si dihatani suca bolonanon lupa mani alak najol mulak mon bayang baliu sukir na sangapion mulak mon landuk tu bodoman na mulak musengani mon daganak nyalini i calon baberet tatu alamat ni Ramba. Arannya benda mulak. Bukan itu ke boru di bagasan. Nah dituturannya mata na to bang do.
Harana nakinin muda hata niya pero ko inda sa pambinoto ni nato bang natarlak ko ni lapkan niya. Atong kung lalot wala man ni Ramba. Rupa di balut kalit tong balut talon babira na tong inang niya dot amang niya palagi dia lena sa pangkadongan na toro. Muda hata ni Ibana aliaya uma maduksak talang doon bulu tolang buluerle mando penganig yun kuriban mahulak ka nalak ka mato bang betul-betul akot parumen di denang do penganig yun madungadong na di solom ni mata inda dun di tano-tano ni si Boris Dolok dibuat ni terutang tertinggal ngunay pabuat na to bang apalagi di pabuat ama doon natarlak ko nilakkannya haran ni ale beresat kahang isang apet barebat diburngin ni Arion wajar atong dot pantas roon naman jadi jalak tahimu itu kami apalagi matian atau bang bahwa sana nejut Roma kupte biar Sabtu nah di sini ada Sabtu nego roon teh dimana itu merohak yakin orang percaya mau berciluan boleh ni tong na dirantang atong buat burungin boleh itu orang ngaris mau nedok pun nenak burung nak kini imon korbojang mau kandung di bana nedok mau lupa pak sadar pada pun pangalaman tidak tong dalam hal on udah diandung jana holus ni marar pare baca sudah apa lagi udah kahanggi songoni dia nak buruna na sebenarnya tong bersama-sama di tongon mangurupion yakin dot percaya hal ini betul kupte narot nanggup sada dua alak tolak tapulak yakin aku bok mabol sangat dia pangguk ni atong rapta bature rapta jalupi balik ni rohaku udah membege di saat diucap bolong na ni anak boruna nasa benar na muda pesen alaman ni desa sibur lombang aw manakin na diutus nyale sing ini madake ling nyale manakin wala gi parumen mo sudah keo ko tadui ni ya ko tinon saping mulun no ni amat tuaku di si raja na tobang ini ya madokon tulang no pasat to bajo ko bisa ni on mada kena tabu dalang jadi madaki dan ni mandokon tu barumen ima penalalu akison atong muda au pe teribay na ihut serta mon mandu niatan disut sa bulan Ortunina tertinggal dongan maralan don maruluan martalaga dua pe maruluan oke nale ditolak tupuk jalan karambir dot kadapang ini dia liamat na to bang naman jadi ukuran murang bo di dope bayak parro na labang botul mon dia mata na to bangon di partalaga na sunjung kiyang di parsi sumut taru bijatak dinamaloon bayang marpangusaya na sunjung alamu ton di partai yan udoran mo to mata na to bang mutima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.